Fai e sila le tusi fai tawaso le kalesia le tutisi le aso nei o le feau na ina o le ligaso e fai utala fa pe e Lutia I puapuaga ai mapu I le alofa e Lutia I puapuaga ai mapu I le alofa o te fia fau ina fo ina le sini o le so a wa se feau mo I tatou ina ua mata ona tapena le launga le nei mo tino le tusi fai tawaso le sa uta ua sa fesili lava lo mai fau pe ai se lava ua soso ai le fa manatu ina o le ke risimas o se aso fia ma se sini I fa leonga lua fa penei e Lutia I puapuaga ai mapu I le alofa pe o le mea ua sasi le komiti ale tusi fai tawaso le kalesia wa au mai ai le sini e so ai le fia o le ke risimas malangona whanonoa awa o langona na o lea tō whamanino o Samoa pecha iane ina ua mai whau ma whai tau pēr I tala whasinomia monei sa au I loa ai e le ai o loo tonu lava ma whetaui le fe au mo le aso sa le nei le ulua I aso sa ina ua uma ona whaamanatu le fia o le kerisimas a e whai tau mai a I talo le kerisimas I whai evangelio uma tolu o Mateo o Mareko ma Luka o se ata fo idea o lo ta oto ai si tamai taimi lava o le tala fia o le kerisimas ona whanono lea ona whanono lea o le whataitainga so lava le taunu o makoi I le whale povi ma mea alofa mo le pepe fo a le isi lava minute so ai ua tapena Iosefa ma Maria ma le pepe sola I kupito ona ua sa ili herota ia fasio tia o ia tua le fia I le whanonoa 1 minute the wise men are bowing before the Christ child with their gifts. The next minute, Joseph and Mary are packing up to flee Egypt to escape cruel King Herod. Ileo mai o le tala. Sa tuua lava I leo mamoe de bele na lua. O la tau tiute fa leo mamoe. Ai o se ifo ma to tuturi le tofu o se tala fia. Ua whana mai. Whai longa o le fia. One day the shepherds drop all their shepherding duties to go kneel before the King of Kings. Ao le isi aso. Ua toi fo I lawa leo ma vava ai mamoe. Mai le maufili e whaatama ia ina le lafu. The very next day, they are back hurling rocks at the wild animals that will kill the sheep. Tolu. Te ofo I manu. I bovi o le whare bovi. Whai mai sa o uma. Ina ua tupu le tala fia. Sa o uma. Ma ifo la to unu I le napo. O se mea fo ma le matautia. Wai te le mawhai o na air control ina manu. Ao le isi lava aso na so ai. Toe fo I lava I mu. Ma le ai ia puputa a wa le whaasolo I le whale manu. Whale whasi manu. One day the cattle are lowing. The next it's back to mooing and getting fattened for the slaughter. Ai ale lano lani. Ile na po fai mai pesenga au angelu. Aua tau te mata tau. Awa o le tala fia. A ole isi lava aso e so ai. Ua toi foi lava le lalo langi lona tavilinga masani. O le whaafea ngai ma popolenga. Atunga lunga masani. Atunga lunga masani lava o le olanga. One day we hear the angel's song telling us that we have nothing to fear. The next day, it's back to dealing with real human fears and anxieties.
O mea ia o lo tonu tu spaia. E ia isi mea o te noa e le to tele. E sila fia ina i le whaangaso longa le rangi. Te le robe te sila fia. E o malole ke risi masi la so rosfuru lima. So ama la so rofurono. Ua wha manatu ina i le kalena e kale sia so fatasi o le lalo rangi. O wha ingo ina o le aso wha manatu o Stefano. St. Stephen's Day. O le aso o Stefano. So lava ma le ke risi masi. A whai te whia malama po o ai lea tangata. Ona e whai tau lea i le ngā ruenga e ono. Ma le ngā ruenga e fitu. O loo i iai i nā. A o le tali o le tus fasili a tamaiti a le kalesia baptisi o lo fasili ai. O ai a se te whano. O le tali, o le ulu ai tangata lea na whasiotia. Ona o le suwafa o Yesu ke riso. O le ulu ai maturo. Isn't it ironic that the day after we celebrate Christ's birth, we remember Stephen? The first Christian martyr, the first person who gave his life, bearing witness to the one whose birth we just celebrated the day before. E tua lava, whanonoana, i le alofa. O le isi aso whamanatuina i lunga lava o kālena lea. O le aso rua se furu walu. Tolu aso ina ua uma o na whamanatu le ke risi masi. O whaingo ina le aso whamanatu. O le Holy Innocents Day. A vai e te le singa fia. O le aso le whamanatu ina aita maiti uma. Sa fasio tia e herota. Le ito tonu le tala. I le tauma whainga i a fasio tia ai ma Yesu. December 28th is Holy Innocents Day. A day to remember the innocent children who were massacred by King Herod in his attempt to do away with Jesus. Ola, se wingo ia mea o tau. Ato fo I maisi mau mea I le fe au tau moli moli o le aso sale nei. E Lutia I puapuaga ai mapu I le alofa. We are hardly finished unwrapping our gifts when we are shocked back into the real world where there is pain and suffering. E sau lava le ke risimasi ia man. Ai toi foi lava le olanga I lona tavi linga masani. E toi ala e lava le whai ngā ruenga I le aio se ngā ruenga. E ala e lava le mau solo. O loo mau solo lava. Christmas Day gives us a respite from the problems and the hurts of the world, but only a brief respite. The unemployed wake up the next morning and still have no place to go to work. The homeless, still homeless. A minute. O si tamai taimi lava na ngalo ai le tina mai. Ma ngase o tau ave isi. Ona ole ke risi masi malona whiwhia. A ole a fōi wa toe fōi lava I ai. Le pupo lenga ina nei se tonga whitinga. Ma vai la au. Ina nei misi se talawai. Le whatu mawina o le malosi. Ma le soi fua malolo ina. A ole pupo le fōi. I le oti ma le maliu. Toe fōi a. I mea masana. Those who are sick may have been able to forget their aches and their pains for a day. But now, it's back to concern about health, even life and death. O isi mea ma isi mea, o le vai taule nei, e ma sani ai le whaalonga o tu whesili le lalolangi, pe ai se ea lava, e lema whai ai o na tu mau le file mu le ke risi masi, e aso ale e tasi o le ke risi masi. I le lalolangi, I le tausanga atua. Mo le tausanga atua. We love the joy and beauty that fills this time of the year and wish there was some way to keep it all the year through. But unfortunately, it always seems to fade away. Sa o ta ua se ata o ta oto I mori mau wala au whai evangelia. I le matai o le sa whai tawina.
O lo tala tala mai e mateo. Ni vaenga te tele se lua o le soifuanga o Yesu. O le vaenga mua. Mai le mua mai le foi mua se o le se fulu mai le lua. O lo tala tala mai ai. Le tali malo ma le tali fa alo ale lalo lani. Safa. The first part is the gentle, humble acceptance of Jesus by the world. Le vaenga lo na lua le sa fa tawini. Fa fulu mai se fulu tolu le was fulu tolu. O le tali sa wa le lalo lani ile afia mai o Yesu e pe ona faya I herota masui. The second part that we read is the violent, hostile reaction of the world. Ai a fai sila le nei la yai de gale sila yai. E fa atonu fo yo na fai mai tu tono le na va na matai. Ina ia tau nuku ai le afiong ale li ia lai perfect. It was to fulfill what the prophet said. Ole fesili. Ale wino name. Ina ia tau nuku ai le upu ale perfect. Oni mesa fufu ina ele tua le sosola e kupito. Sa fufu ina ele tua le fasio tio tama me uma herota. Ai ale toi fo yo Maria, ma Josefa, ma Yesu I kali nai. Oni mea sa fufu ina ele tua. E pule o e lau tana. Pule o e lau tana. Ai o ia mea. O lo whaata mai ai. E lewa ea ti ngā ma mawhati yanga mai le lalo langi. O tangata. Ai mai se lava. O tangata e muli. Ma tali tonu. Ma talia le pepelea. Whafonga mai. E pule lava o e lau tana. Ai o mea ia. O loa mai ai. E lewa ea ti ngā ma mawhati yanga mai le lalo. E uma kerisi masi uma. Toi foi ti ngā ma pupunga. Ai masi lava. O le tangata. E talia. Ma taliton. Ma muli. I le pepe lea o le kimisi masi. O le si fasi. A whaila o le nā. Foi fia. O le a vea ma whatianga ma sauanga. O se vaenga o le ola muli ia Yesu. O hai la. A o le a fo I la se mafuanga. E fia muli ia se isi. If suffering and persecution would always be the way for following Jesus, then why would anyone fall? Tali. Ai se a lava na ono sa iai mamana o ai se te whanu. Lea sa o ta ua. Ia o lava le tau tinonga o na whatua tua I leuti. Because Stephen had found something in Jesus Christ that was far greater than the pains and suffering of this world. Amen. He had found a security in Jesus that was far stronger than anything anyone could do to him. Ina ia tau nuku ai upu a perfect. O le wha manatu mai lea matai o e karesi. O loo iai se mea siri atu. O loo iai se mea siri atu. I tua atu le tawilinga masani. O le lalolangi. O ti ngā ma mawhatianga, ma sauanga leo langa nei. Ua uma na ta pena ina. E le tua awa o ia tule ao I mea uma. Lutia I Puava. Ai mapu I Fagalele. Lutia I puapuaga. Ai mapu I le alofa. E ahinga tofa manino ia. Ahinga. Ai fai mai le pese me tutisi. E se lau mane lua. So e nā lau tusi pese ia I loa batu. Bele pese. Pese.
So la pese le no feito. Lutia e puapuaga ai mapu I le alofa. E a inga wale si tō wha manina. Lutia e puava ai mapu I Fagalele. E wha mai tu spese me tisi. Pese se lau mani lua. Umati munga. Mu mai le la. So le fia ma le tinga. Amo sa tauro mapu le lei. Ngata le fi tale na. I lalo nei. Ngata I lalo nei. Lutia I puava. So le lei. Mau I Fagalele, lao le lei. So nei le vasa, lata malu, Lutia, mau file mu. Umachimunga, mu mailela, so le via maletinga. Ole isi fia ole ke wisi masi. E moi e whaatepa oe maa ui fita. Ole ola muli ya Yesu. Ai ole mauti noa le kanisia. O ia mea umala. Ole upu fo ile muli ole lala. O ia mea umala. E lolo uma ile whaao. Ua fio mai. Ole mauti noa. Ele ngata I nganu malolosio puava lo ta fama moi. Agua o lo fatali mai Fagalele. O ta pena ele su. Mo oe ma tatu. Neo Malin o fe au fu na mo lu. Ele vengo fie. O lo ngani. A telefi tau le fa fenga I mo lua. Ai mana tua e Lutia ai Puava a le tua e mau ai Fagalele o le tua e mapu ai Fagalele masani foi no foi atu no matu que vou tato e kalesia a vai e tasi ala wala mo le tua tuli vai io le tuli vai mo ai le tua tu fata sia le no ai ia o la vai fa Luia le kalesia, Luia matua, e o mo tato fatasi yaso. O mai wasi asi mai. Ya le lofa malanga le leo le tua ya to mala. O se tau se no to fifia. Soi fua.